Beam Bharat Interface for Money hi holsam te a poisa impek na le inthon na ani a National Payment Corporation of India NPCI siam le kutsuak ani mi tu po bank account nei to phot chuan he app hi an mang theya Beam app atang hian bil chi sang olsam le rang takin apek theya kan chung te le kan du sak te thil pek na thlengin a ani in chanpui ngai te tan chanpui na kan du na huna pek the na a bok smartphone manglo tan le internet connection nei lo tan abi ka siam ni in internet connection humlo na huna po *99# dialin poisa thon pek le don the ani din kan account na poisa omza te po asya the vek ani natu ka tan poisa faya sum man tlem tumang che tuna chuan Beam app hi enkin nge an installa entin nge poisa anin pek thin ti kan lo en ho don ani Beam app install tur hian Android mangtan Play Store le iOS mangtan App Store download tur a oma ama saberin Play Store atangin kan download don ani language English kan thanganga proceed kan click liang kan mobile number kan bank account na kan da mangkhan in register tur ani a entiran SBI sim 1 BSNL kada a sim 2 Jio hi MRB kada a kan du na zok kan link du kha kan thlang mai don ani sim 2 Jio ka thlanganga proceed passcode pin digitally kan siamanga ya hei hi bima kanin login na tur ani chuan pin digitally kha kan confirm le anga kan thengil lo tur ani kan link du bank a mobile number kan da na kha Mizoram Rural Bank kan thlan to awangin bank lisa hian Mizoram Rural Bank kan zonganga alphabetical orderin a oma MRB kan select ang bank kan thlan fel nuwa hian UPI pin digit ruk set turin debit card ATM kan ne angaya card number atopa digit ruk le card expire thlale kum kan tai panga kan fill up zo nuwa chuan UPI pin set na alo omanga UPI pin hi poisa kan thon don le poisa kan pek dona chutlu zia ngai ani awangin apoimo a thengil mi alo tur ani login pin le UPI pin kan siam ve to a tuna login pin mangin kan lutanga poisa Mizoram Rural Bank a vek kan thon chin don ani send kan click anga kan thon tur save sa kan la nei lo awangin account and IFSC tia kan lutanga poisa kan thon tur bank kha lisa kan thlangang MRB kan thon don awangin Mizoram Rural Bank kan thanganga MRB IFSC le kan thon tur ming le account te kan fill upanga confirm nuwa hian UPI pin digit ruk type lu na alo omanga kan type nuwa poisa chu kan thon fel ti na ani tuna chuan State Bank of India a poisa kan lo thon chin do nanga angai angin senta kan kal le anga kan thon tur kha kan la save lo awangin account and IFSC a kan kal le anga State Bank of India kan thlangang IFSC le ming le account number kan type lut le anga kan confirm nuwa hian UPI pin digit ruk type lu na tur alo omanga kan type nuwa poisa chu kan thon fel ti na ani khati zong kha Beam install dan le poisa thon dan chu ani a natu katan poisa faya sum man tlem tumang che